Što se tiče drugog časa, na njegu vidimo kako učitelj pokazuje, odnosno demonstrira skijaške padove, to jest ustajanje. Padovi su sastavni deo skijanja, tako da nekome možda izgleda čudno što radimo padove sa decom, ali mi moramo da ih naučimo kako da se u određenim situacijama ponašaju na snegu, to jest kako da postave svoje skije u odnosu na padinu i kako da ustanu. Gledajte me, moramo skije da pokrenemo polako. Radi šta radi, predi šta naprijed. Ajde padni, tu. Sara, padni! Padni. Kalina, pođi naprijed malo. Kalina. Ajde. Ajde, sad. Kalina, pusti skije dole. Još. Ajde. Bravo. Zajedno za kočku. Ajdemo još Ali vikajte me nešto, ne vikajte me dete. Ja prvi da skije. Čekaj, s duše mi stane. Ajde da vratimo. Ali odmah idete znam kako će za koči ako krene na dole, znaš kao.